Zdravo, ovdje je pastor Mark Burns. Sa velikim oduševljenjem želim da najavim predstojeću međunarodnu, međuversku konferenciju zvanu Ujedinjeni u slobodi, uspon duhovnih diplomata, na kojoj će se ljudi iz celog sveta okupiti u Washingtonu DC oktobra 28. gdje će se verski lideri ujediniti pod otkriljem i na temeljima mira. Ovo je vreme kao nikada do sada, kada stavljamo po strani i naše razlike, stavljamo po strani i naše verske razlike i ujedinjujemo se kao jedan narod, jedan glas da donesemo mir širom sveta. Ne želim da se samo sretnemo tamo, želim da vi stignete pre mene. 28. oktobra, Washington DC, Ujedinjeni u slobodi, međuverska, međunarodna duhovna konferencija, uspon duhovnih diplomata.